Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kerabat Madura hengki siang remangken remangken lember sekaping 10 bulan Juli 2006 lekor akati biasa program spesial nih kak. Bedi hadir pole kak angkui panjenengan saja saya tetap estoh nang areng sarang nang ebelu sanga komasitu ngeralita FM. Program spesial ya remangken ya re Jumat saka dima ten kulit hibi kak dinto bukleha atau bukhera nika bedi ngancai panjenengan sedaja ang lebeti program pakem matu. Saka dima pakem matu kak dinto apa dia ajar bagi ngengingi pelestarian tor pengembangan bahasa tapi juga sastra tor budaya Madura. Namong sebelumnya Kak Dinto pukul apa dia nyapa dua narasumber Kak Dinto saya ampun hadir. Saya ampun estoh arang sarang nang eblu sangat komasitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid, asarang Pukyuyun. Katipun apa kabar? Alhamdulillah. Saya rasa saya selera. Alhamdulillah engki. Alhamdulillah sehat. Sehat. Engki are mangken neka spesial. Amarga ampun abit tak napa engki silaturahmi tak Akin pangkin adon jandon. Engki saat mangken juga neka nang are spesial Kak Dinto Sarking pole teki. Sarking. Engki ngereng bekto ke ator kangkui nyapa para pemirsa. Eki Pukyuyun tak langkong Pukhera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. De semolje se acu meneng neng Realita FM tadi. Se nyepoe kong langkong semangken kancai Pukhera sareng Pukyuyun. Nika sami-sami enom nika iki. Canteng murleke ki pakun ngornyang ya pon. Iki. Destejana para guru TK PAUD SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK se ki segek kangkui arasaaki totoben teki. Nah, totoben sekolahan kadito semangken pun masuk MPLS. Insyaallah minggu sekali datang pun masuk Engki hari Senin Kak Dinto. Engki rasana Kak Dinto cek abi tak tepangki sareng pakem matu teki. Oh, pakem matu Kak Dinto tak elang Pukhera. Tak anyong. Nah boleh tak loy-loy. Namun bede setong ocak ki nyemboy petengah. Nyemboy petengah Kak Dinto tak tepangki oreng. Tepangki oreng. Tapi Kak Dinto outcome tadi bergerak produk kayak wonten beureun nika pakun beudeung iki. Sekretariat Kak Dinto neng jelma Pukhera. Jelma. Jompok ten gula Kak Dinto. Anggota kare beluk Kak Dinto. Alhamdulillah. Ki pembina pelindung ki cereng Kak Dinto nirlaba. Pukhera teh Pukyuyun. Pakematu Kak Dinto ampon generasi ketiga jane kan. Kak Dinto matek tahun 2 tanggal 6 Januari tahun 1992 sareng Pak Hairil Basar, Pak Samsuni gini kan. Pak Kutwa, Pak Derajit, Pak Muammam, Pak Mustaji. Sedajan Kak Dinto ampon penapa tengki menghadap kepadanya Allah SWT malar manter beliau tor malar muke Kak Dinto esa beneng suarga Allah. Amin. Selangkong parjuga Kak Dinto. Dalam papangkin semangken Pukyuyun ini kan don jandon tadi. Don jandon sini. Pakem matu. Pamirsa, insyaallah bulan-bulan kebingkeng Kak Dinto pakem matu ngomber tadi. Ngomber boleh. Nang Realita FM live streaming Kak Dinto. Jadi cek kerongnya Kak Dinto Pukyuyun. Nah, ternyata 2 tahun saya tak tepangki Kak Dinto
rasana pakun. Rasana pakun. Tapi suasana studio siapa? Saka mengeralita pita ampun nih. Bedebu lembun nih kalau. Beda nunjukkan. Beda lajer Kak Dinto, lajer tancap lagi. Layar tancap. Kak Dinto Yuyun apa digitalisasi Anreng Eropa digitalisasi era disrupsi perubahannya top luar biasa setuju nih Kak Dinto digital mungkin nika se tradisional tina aki tapi compo saya bilang compo kiba de radio Kak Dinto radio kiba de begitu nah cek kun perak ke pacengan gue setel sareng bun kacong mana biar kuring cuko masyaallah mantel biteng kopi ki setel kan masyaallah ki buru amin bun kacong de mak siaran kok setel radio Eki pakematu Buk Hera, Buk Yuyun Kak Dinto nang pakematu minangka bendahara. Pak Afid kan. Tunggula saya nyepoe. Sestona gula nanti kota kita generasi ketiga. Sebede sesepo Kak Dinto pembina Pak Sastro. Pak Haji Sastro. Ki Kak Pak Sastro Kak Dinto ki sehat. Manabi Pak Sulaiman pun tak bisa aktif oleh. Pak Sulaiman Sadik. Engki selain Kak Dinto bede Nom Syafi'i cek tu ansaran ten gula. Syafi'i Asyari Kak Dinto curtoles atau sekretaris. Bendahara pol mengkompol Telubeng Kak Dinto Buk Yuyun lagi. Bang Telubeng sean mana pernah Telubeng. Buk Yuyun keng penyan bernepotena. Buk Yuyun bede Kak Dinto Mas Toto Kak Dinto Mihrot Wiranto bede cukan Ivan Saban Suri potran Pak Hiril Basar Kak Dinto bede Tola Adi cukan Kak Dinto pas bede cukan Dokter Abdul Ghani Kak Dinto ampun pensiun teti sedines Kak Dinto ki bede 4 lagi Buk Yuyun Kak Dinto urusan Dinas Pendidikan. Saya ngawasi kepala sekolah Kak Dinto. Masya Allah. Jadi Buk Hera pakematu Kak Dinto langkung abit langkung abit cereng akten utaharis Kak Dinto au betul kale. Dari Pak Haji Kutwa tahun 2000 ke Pak Haji Mu'mam 2002 lekor Kak Dinto ten gula. Dari 2002 lekor. Akten utaharisnya Hairunisa setia ada Hairunisa sebenarnya Amin Jafar. Pakun Amin Jafar. Eki. Mana bi sekretariat beri celma Kak Dinto Buk Hera. Teti mate ke pakem matu Kak Dinto mana bi mode ceritana sesepo bengesepo almarhum Badrajid Bakutua darang Ba Mu'mam Kak Dinto. Kak Dinto lakaran nyempe petengah. Istilah nirlaba Kak Dinto mandiri Buk Hera. Langkong parjuke kumate Pemkab Mekasen tahun 2004 mana bida 2003 2004 Kak Dinto senelek teki aret tetin Mekasen. Sareng dosen Unisa buru keteh pas oleh tambeun bereket ke angkuy nyoson kamus Kak Dinto sareng riset hari jadi Mekasen hari jadi Mekasen. Ponapa tocu na pakamatu pamirsa makle eka geli sae pakem matu. Matu nika manis. Pakem nika pelapa kena. Nika pon leres teti mon nabi cuko kuat ada pelapa kenaan cia. Taki begiyun. Leres bener. Beni pakuni beri buje. Mon tada saang beng potena komiren apa gue kebengan kengan korang saya rasa orang saya selera ya wanan. Jadi Kak Dinto saya maksud pakem matu. Tocuna pun apa? Sekapeng setong Kak Dinto ma bede pelatihan mengguguru. Ika pun tahun namun setahun setapongkor ki nihil ki. Namun neng mangkat ka Surabaya ki. Sering pakon balai bahasa. Surabaya Kak Dinto. Sekapeng 2 ngecap naskah-naskah teks buku ajar SD kantos SMA biasanya kerjasama sareng PT Yudhistira Kak Dinto. Saya paling seken mulai Kabid Dimin dari KBK K13 KTSP sampai Kumer nih ya
ketek kadinto Yudhistira kangge collab atau kolaborasi. Jungrojung Bu Hera. Selain kadinto juga mabede pendokumentasian teki. Jadi hal-hal se abau naskah kuno, manuskrip filologi ya pon renganu kadinto. Alhamdulillah tahun saben di Nas kadinto tenggulu kolaborasi dengan UIN Madura kangge agerep manuskrip. Ampun lastare pastra tenggulu ke Diknas kangge yecap kadinto. Caretana pon apa ki ada marwulan apa pon apa kadinto lastari cabut telok cerita kadinto. Seterusnya pun kadinto membede workshop ngecap buletin kadinto vakum tadi langkong setahun setengah vakum. Kecek reng nih urusan breget. Nyata nama Nabi ini kan harus jungrojung sarang wira usahawan tengki UMKM pengusaha kak Manabi tak kolaborasi kan itu tak bisa. Di Manabi sobung breget tak bisa ngecap. Jadi namung tompok neng laptop kadinto ki ku aku pesere saya ngecap kadinto. Seterusnya pun kadinto neng penterjemahan Bu Yuyun tadi Al-Qur'an kadinto pun tuntas Bu Hera bede 4 terjemah Al-Qur'an besemetura. Pakematu kadinto terlibat. Nah, pecah maturan terlibat. Bede tenoro tadi. Kangkui apa campur sarang ulama Pamekasan Madura, Pemkab, terus akademisi lastare launching 2012 kan itu. Saya versi LP2K. Jadi terjemah Al-Qur'an berbahasa Madura kan itu berde versi JPS. Jemaah Pengajian Surabaya. Dialek kan itu Bangkalan. Berde versi YIN Madura dimin Stain. Nika Puslitbang Lektur collab atau Kutong Recung sareng pusat. Sekabeng telok nika LP2K. LP2K lembaga penerjemah dan pentasih Al-Qur'an berbahasa Madura. Sepoe sareng ke Nailur Rahman, Ki Haji Nailur Rahman. Plak-plak Umul Qura. Nah nika. Lastari kan itu Bu Hera. Pon lastari direvisi cetakan kedua. Tebel kan itu. Maran ten gula kan itu. Ngibe. Tapi tak bekta. Jadi mulai dari awal kan dari kantos lastare terakhir 2000 Pak Lekor ten gula oleh riset penelitian publikasi ilmiah. Nah, UIN Madura kerjasama sareng Pakematu kaangkui nyalen otabe transliterasi terjemahan Al-Qur'an berbahasa Madura ke tulisan Carakan Madura. Bu Yuyun juga timah kadinto. Bade belum orang ini. 10 juz lastari Bu Hera. 10 juz terjemahan Carakan. Pon lastari cetak. Ke juz berikutnya. Cetak terbatas semangken juz 11 kantos Dubolo. Bertahap yang kieu. Masya Allah. Mantap tim kadinto kaanggo bade papangkieun ben saben seminggu sekalian telaah validasi deki ekspos hasil. Jadi lengkap kan itu jengkep. Pon apa tuh cuna Bu Yuyun, Bu Hera mentranslit kan itu. Namung setong secara religius amulji Al-Qur'an. Bahasa Indonesia memuliakan Al-Qur'an. Sekapeng 2 secara kearifan lokal kaangkui makoko aksara-aksara kona. Maleta elang. Maleta elang. Maleta lober, maleta obus, maleta anyong. Maleta anyong ngku. Nah, nareng jebe perkara deki nak kana tak bisa maos. Sepenting tim Pakematu kolaborasi sareng UIN matek monomen. Ya reh monomen Carakan. Iya, betul. Bede remare pecan badi. Angle beti Al-Qur'an ya. Masya Allah. Gitu ya, Bu Hera ya. Perkara tak oning diajar. Engki betul. Neka banyak tengki se bedi ejer bagi sareng lek hafe juga Buk Yuyun ngengingi Pakematu sakadima ngengingi careta dari awal dari mulai insyaallah saya dari napa engki neka ondekeun sekaten lok tengki. Pakematu sampun anu dari
mulai tahun 2000. Sangat dua. Sangat dua ke tahun 2000. 2000 ke 2002 lekor Kak Dinto. Terus kantor saat makin alhamdulillah Masya Allah luar biasa banyak perkembangan. Semangat kau lebih semangat. Ati monggo para pemirsa tinggi menabi bede seperti ya torakina atau bajukan panjenengan bedi ngolot secara langsung panjenengan bisa nang live YouTube thank you atau bajukan TikTok ke Ralita Official atau bajukan panjenengan bisa merengaki nang beluk sangat ko masih tung Ralita FM saat mangken iki sejam keada deki insyaallah kantos pokol sepolo Kak Dinto Puk Hera sareng tim dari Pak Kematu Puk Yuyun sareng Kak Hafid neka tetap arang sareng panjenengan ngereng lanjut yang ingin sejarah saya bedi tambah akina cerita Pak Kematu Kak Dinto banyak saya bedi ekeli Kak Dinto Pak Kematu Kak Dinto selain gelek tujuan sareng manfaat saya ampun cerbagi sareng Pak Hafid Pak Kematu juga selalu terus mabede workshop kaangkui guru dimin guru se molang bersama tura dari SD SMP kantor SMA SMK juga kaangkui macik-cik pengetahuan tentang bersama tura seka dima sana bahasa ibu bahasa tibi namong nang ejeen bersama tura Kak Dinto cepon guru Kak Disa akatip bahasa Inggris malarat agak tidak bisa malarat ini kata kayak sarang juga pelafalan Kak Disa banyak se napa nang non kalian nang elat nikah biasa beda se bre kan konsonan bre terkadang sekutu mawas bre mawas demang Kak Dinto tak masuk panulisannya juga manabi guru-guru na tak cek nang ejena nika angkep bereket se kaping setong kaangkui molang bersama tura nang ejeen Kak Dinto manabi guru na pun ejena pun tak pati kuat kadina pa sareng murid nggak nika samangken selain digital juga banyak manuskrip sekotu dari bahasa inki translate dari bahasa Jawa tangki Pak se di bedina Kak Disa kan mangki manuskrip se bahasa Jawa kawi Kak inki Kak Dinto yo beda bahasa Madura nggak nikah manabi bahasa Madura sanosa bahasa Tibi namun bahasa alus Kak Disa banyak kita kuasai sareng nak Kak Dinto pelajar-pelajar mana bi atanya de ring sepona juga jawabna pada tak oning cepona nika buruna de Hafid sih kamu biasanya inki de kamus berjalan inki teti tocuna selain ampun se ecer bagi sareng Pak Hafid Pak Kematu juga sekut mabede workshop tak masuk juga lomba-lomba se bahasa Madura sekat dima sebelumnya biasanya pemerintah berde istilah FTBI Pak Hafid Pak Kematu juga ampun alam pahi Kak Disa dengan 7 topik saya bersama Madura Kak Disa dari guruna ampun lampaan kicuken murid juga Kak Dinto malar muken nang tahun samangken Pak Kematu juga parengi kakuatan kangkui mabede pole lomba minimal lomba dimin otabe workshop dimin tojona Kak Dinto kangkui napa kasa menarik minat guru juga murid sebede nang sekolahan Kak Dinto izin pukleha kulit tronyer kinga Bapak Kabit SMP ngereng ya toreng Assalamualaikum Pak Kabit bidang SMP Bapak Ridwan Ki Puru kele nyon eti kaleresan bede rapat MPLS Pak Kabit izin saya mau bergeser ke Radita Dimin kenapa engki tentang bahasa Madura Pak serking kule Bu engki termasuk juga Pak Kasih Pak Jun sareng Pak Munhari Kak Dinto nah melana Kak Dinto ngengingi Pak Kematu Kak Dinto ampun apa engki tidak asing lagi untuk didengar engki insyaallah
berkelanjutan tengki Tengki. kita ang lebeti beluk sangat ko masih tong Ralita FM. Kong langkong dek para pemirsa neka saya ampun hadir nang Ralita official TikTok. Tengki neka beda Ibu Nurul Hidayati, saya Pak Guru Cepon, Pak dosen neka matur sekelangkong pematerinya. Maksudnya dari mana pemateri? Oh, materi. Kali dari Pak Kematu Hengki. Ngereng ke ator dek satu je para pemirsa Hengki, saya dia apa tanya atau apa juga nih saya dia maemot poleng yang ingin Pak Kematu ngereng ya toren. Bu Kera. Beda hal seteti pokpar neng guru bersama tur Kak Dinto bab napa bahasa Indonesia pengakuan tadi. Seren Kak Dinto kantos semangken kita ada prodi perguruan tinggi se matek prodi bersama tur. Syaratannya ribet. Jadi kotu angle beti afirmasi. Klausul se beda Kemendikbud Ristek Dikti ini kan tade bersama tur. Beda bahasa Aceh, bahasa daerah Jawa, Bali, nih Sunda. Iki napa syarat khususnya paling dominan? Kotu beda dosen CS2 bersama tur. Estong kita matek malah S2. Syarat mengajukan. Syarat pengajuan. Ini kaki angle beti terobosan gimana tak melalui politis tak bisa kan itu. Tak bisa. Kalau memang hanya namung angle beti akademisi karena kan itu banyak lampiran Bu Kera. Saya parlo cokopi kan itu. Beli ke Pak Kematu. Apa Pak Kematu nih kami angkutan sekone. Kun belum orang. Dan gula tak foto banyak lagi. Sebab visi salah setong saya tak nyelket nang akte notaris Kak Dinto. Tak money oriented istilahnya. Tak kerek pikiran bang-bang. Mana bi organisasi Kak Dinto Bu Kera. Pon pikir Kak Dinto urusan kertas bernah. Obong. Kore oleh honor berapa bulan tak bisa maju. Jadi kau tuh angle beti nyempe petengah dimin. Tabuk teknika outcome produknya udin siapa Pak Kematu silakan. Masya Allah. Dan gue sering membriefing bagi ngemoti dek kepeto tore alako. Nika kan pon andi penghasilan bulanan. Alhamdulillah. Jadi anggap pengabdian Kak Dinto Pak Kematu. Napa boleh akhir transliterasi terjemah Al-Qur'an. Buku Nika garansi urusan suara leres. Kor empian ikhlas tegi. Urusan akhirat. Sabar cuk angongoan dan nika gula kejakan-kejakan. Niki pangki timpon tade orang ada nika. Dan gula diberin almarhum Pak Masur Abadi Allahumma Kak Dinto. Beliau kan penggagas kan itu. Betul. Dia penggagas. Sebelum penggagas nika sekolah sering guyon ke beliau. Suatu saat antum akan dipanggil karena memberi celah memuliakan Al-Qur'an melalui ini. Insyaallah pun pagi sareng Badraji, Mbah Mu'ma, Mbah Kutua kan. Karena sama-sama tim terjemah Al-Qur'an. Jadi para guru kaangkui motombu bahasa sastra. Bahasa Madura Kak Dinto jengkep Bu Kera. Problem-problem lapangan. Benikun urusan bahasa Bu. Makin di lingkungan keluarga pun tak bisa bahasa Madura kalau ben saya. Paling bisa iya. Tapi banyak tradisi lisan, sastra lisan. Saya pun aking share ke kacer ke kanan Kak Dinto. Akati lagu-lagu dolanan. Mun lambe sebelum tedung etungingin. Makin tade. Nyongok drakor drakin. Nyongok drakor drakin. Wong dime kan etungingin. Wak bodo cerita riye cong. Le tedung potran. Makin enten peneku HP ya drakor, ya dracin. Ada. Juga nang masyarakat Kak Dinto sakupengan nang Husepon nang edu pondok sama kan dari hasil kaleleng dari siir Kak Disa. Siir biasanya elam Pak Aki sebelumna salat maghrib. Gimana bi temana Kak Disa pada umumnya de bab kematian. Ring mate tangki sama kan ampun jarang di tahun kita bongkor Bu Hera tim Kak Dinto oleh riset sarang Balai Pelestari Mojokerto 9 Dinas Kebudayaan Mojokerto kerjasama dengan Pak Kematu juga kolaborasi sarang LPPM UIN Madura sarang Pak Kematu nalek teki CR kabudayan eksistensi CR nang Madura
Kisah eksis Kak Dinto pondok. Cek lagu aki lestari sholat maghrib Kak Dinto. Wong langkong ning Tebota, Sintong sebe di Sumenep komunitas. Nika siir sambil Siir Madura, siir Madura. Mana bineng perinduan Kak Disa siir bahasa Indonesia. Nika saya Madura engki namung pondukeun Tebota. Pondok Tebota Al Khairat Kak Dinto. Samakan beda kabar bagus Pak Fet. Nah, siir Kak Disa dilombakan sareng dinas kebudayaan provinsi. Oh, provinsi. Iya, provinsi apa pelestarian? Provinsi dinas kebudayaan. Oh, dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan. Engki. Oh, flyer pon anu. Engki pon beda Kak Disa. Angkutana bisa perorangan, bisa kelompok. Daring punten. Video ya dari. Oh, video. Kemudian Kak Disa napa siira bisa beda cukeun lagu-laguna, bisa cukeun lebet tarian cukeun Jepun bebas beri kulit tapang pisareng Ibu Eva. Berarti rekomendasi hasil panelektekeun tahun 2000 segemi Kak Dinto elampaki semangken. Coba rekomendasi Kak Angkuy mau bedatuan siir. Siir Kak Dinto tradisi lisan Bu Hera. Jadi kotu bagian dari kebudayaan Madura, kotu pelangkeng Kak Dinto. Harus dilestarikan. Ki alebeti duk pondok. Nika segi kokoh duk pondok. Saya paling taponcul nika siira ceretan yang mate. Nah, Impon miarsaki Kak Dinto melas Kak Dinto. Siir Kak Dinto kan beklenceng beklenceng. Estona cukeun Kak Disa karakter pembiasaan Kak Disa. Kangkui mecek karakter anak-anak Kak Disa. Nah, leres. Ini Kak elampaki namung benikun napa kasa asiir kasa bisa diikuti dengan lagu cepon. Nah, teraki pembukana lagu misalnya apa kasa indung salawat itu terus masuk aki siira kolaborasi engki Kak Disa. Mana lebih cengkep saos sareng gerakan-gerakan akati sintung Kak Disa. Coba siir semangke. Siir Bu, ocol Bu. Ocol. Nah, nek kadang orang banyak sekorang paham ngengi siir sareng syair. Engki. Beda. Mana bisa syair ini kebanyakan kan sudah neng bahasa Indonesianya. Nah, siir nika orang banyak saya tak paham terkadang. Apa tuh siir? Nah, terutama saya anak-anak zaman semakin neka. Anak zaman semakin alam pagi terkadang tahun yang bidena Kepunyaan. Nah, tore coba ocol. Kaula sateje wajib partaje odi etunya tak salancenga. Bila cabutnya beekala bekal abeli deka salah. Allah. Mun atemua apareng salam, mun tapesa apareng salam. Anika tante orang seiman, anika tante orang seislam. Nyaresep Kak Bunda. Nyaresep unggul. Montingan napa engki dihayati betul-betul dihayati. Nggak abe bekal mata. Ngerep saing mata lah cung. Jadi Kak Dinto parlo palangkeng Bu Hera tak kotu nang pesantren. Engki istana Kak Disa. Eger langker bisa bung-bung. juga Kak Disa nang sekolah-sekolahan Kak Disa bedi ekstra. Tabe pamasok de kurikuler nang agamana. Kak Disa bisa Kak Disa. Kebijakan si benang Kak Dinto. Engki. Usul Yuyun Kak Diknas Kak. Diknas iki. Sabetara Kak Disa 1 hari berbahasa Madura Kak Sabara. Ya, makasih nampun alam Pak Aki anu tadi istilahnya pemertahanan budaya Madura Kangkui rasokeun Madura bulanan apa Dadi benik namung acara seremonial Bu Hera bodo festival tapi ren saarin teh elam Pak Aki. Tak usah sih paling anu bahasa Madura. Semangkin ning keluarga pun bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesia setuju. Jadi mana beda sehari atau 3 hari berbahasa Madura nih kan. Bagus. Kampus ten gula nih ke Bu Hera, enten benih promosi lah karena nungguan. Pak Rektor Kak Dinto ngosong Tanian Lanceng. Jadi kampus Tanian Lanceng ilmu pengetahuan Islam integratif. Jadi bukan hanya keislaman tapi sekarang sebab karena UIN nikah prodi-prodi umum dibuka. Bisa kedokteran suatu saat itu dibuka. Jadi ning Tanian Lanceng Kak Dinto
Dan kula pun usul nika sekejaki pun patek setuju. Manyaman gedung Bu Yuyun. Muntut nyaman-nyamana asmana ulama sesepuh Madura. Beben Kak Dinto bede seraten carakan Madura. Nika pun dibediaki Bu Yuyun. Nika Bu Yuyun yang mensupport itu, yang membantu. Jadi kanggo ya tempel. Nah, pola deki nang Pemkat noro bunte. Kok langkong. Akati sik beli. Nah, salah setong kanggo makoko basa Madura aksara kona iki nyabe Kak Dinto. Sonding aki. Jalan Manyaman jalan. Pas ben Kak Dinto akati carakan Jogja Kak Dinto. Madura Sumenep juga. Sumenep ampun Kak Dinto ampun lampaki. Begini dinas pon apa Bu Kera iki? Bagian anu. Kat plakat Kak itu biasana. Certacer nih ya. Jalan Trunojoyo. Dispora bener. Dispora. Dispora iki. Dispora but. Ngatore salam usul Kak Dinto dari Dispora par iki. Dispora but. Dispora par. Iki leres. Jalan Laten bade carakan jalan Laten. Beli Jogja kan. Ampun lampaki. Iki saya. Ti karena bade hono coroko ki bade hana caraka. Pak Carita Haji Saka jawon Pak Dadang ini. Jadi Madura nika taklum anu Bu. Taklum kelapan. Leres. Kenapa sih bereket itu gue ecet somplung ini mana bitanya gali bade Bu Yuyun kayak itu saya begini bade Pak Sastro Estona kasak buto pun apa pembentukan tim punya bereket seremonialnya sih punya kan nika Estona mana pondut se simple gampang nggak bisa thank you pasira se nyerat bagian ki nyerat kenika nang bagian tapi sama kan mana bi abeli de kenapa obeng efisiensi kan itu nika kok tucung rocung sarang pengusaha Eston leres separduli pola iya wali dari kepala desa Timin dari Bogor insyaallah neng koperasi beri carakan Madura Timin lagi berkearifan lokal menarik kan malah tak elang thank you Agati nang monumen Kak Dinto Estona marengin Kak Dinto agati ya monumen arek lancor mungkin beben Kak Dinto seratin agati Asta Pahlawan leres Ronggo Sukowati kok langkong situng se bede nang Kak Dinto mantep leres Kak Dinto bingkenga bebena Estona keramat Kak Dinto beni berit keramat tongku Estona engki malar banter kunjungan reng Cina tahun nih saya mau Cina andi aksara juga Thailand langkung dikit nikah budaya sareng sasrana Madura pondut negara lain Pak Australia sama kan pembeli bisa engki jadi takut reng Madura kenika kepala dinas ngireng mana bicung rocung kolaborasi istilahnya Bu Kera bisa MOU terus sareng MOE dengan Pakematu keangkui agerep nyama gedung umpama tabrani bener beri carakan Madura mantap keren lagi kolaborasi sareng instansi Kadin ini Pak Afid engki Pakun UIN Madura malar manter biar sakit engki depak Kak Dinto kabar Kak Dinto depak bisa langsung Bu Kera ke UIN lagi masuk resepsionis langsung bede bahasa Indonesia bahasa Inggris bicarakan Madura. Trigatra. Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa. Pak Nurul Hidayat nih Bu Kera. Pak Nurul Hidayat, thank you Kak Dinto osa kuliah bersama Madura. Thank you Kak Dinto. Oh, sih lewat TikTok ya, Bang. Masya Allah. Maksudnya lagu lagi ya? Angki, gelak kan gunsa perak gunsa apa kecap kasa. Koreng ngersa lagi. Ngereng. Mas Dayat. Cuma Allah seko besa seodi saterosa monki anya mama nusa pasteki bede bebet betesa. Nih kata lagi. Bede boleh Bu Yuyun. Ngarambe ye aing soca keker ka bebena bulan Purnama seki ngolati ngempeng ker amar kesedih. Nika caretana reng tani. Caretan reng tani. Naleka pacer ampon terbi klaben lo malotor munyina
Ajem ngareyok eko bengko sateja orang tani ceke ana men beko. Samangken nih Kak. Samangken. Eki Ibu Sera. Mas Dayat ki? Mas Dayat. Mas Dayat nikah guru SD nggih. Kurang Guru prek SD. Kak Dinto. Pak Dayat engka guru SD molang Kak di panjenengan. Terus bede pesere Kak Dinto arang ki. Aduh. Mana bisa foto tag. Nikah bede PDF aja priten Oh, gula. engki Pak Hidayat nikah leres molang nang SMP. Oh, SMP nggih. Selangkeng. Malah japriten gula. Ada nomor telepon lagi kirim netek. Oh, seni. Ki sambian no bisa. Bisa apa Kekobongan. juga. Anak engki Pakai akangkui memperdalam bersama Turen. Insyaallah bulan datang Bu Kera beda tareka keangkui pendidikan dan pelatihan bagi guru. Dan gula kedua mereka juga atu penal ki. Atu penal sarang tes UKBM. Dan gula merancang uji kompetensi berbahasa Madura dari 4 keterampilan berbahasa. Nanti sistem online mungkin pakai animasi masih di setting Bu Kera. Ki mana bi sertifikat Pak. ngireng Pengen sertifikat nanti. Ki mana bi ngireng kita tuh gratis. Lagi Nah, mungkin nanti woro-woro ang lebet realita. Iki gampang. Ini kayak rancang Bu Kera lagi. Nah, iki Sip, saya ini ento. radio si setia nih. Oh iya. Realita. Milik Pemkab nih. Milik Pemkab. Pemkab. Coba elah. Elah. Istana montingan milik Pemkab kali itu insyaallah mendukung semua instansi kan sakit Pokoknya itu. pakun ngemenyor deh. Beda resep pekerja awet. Hengki kita break dulu Hengki muku panjenengan dan retan seteje saya tetap estana eblu sangat komasitung ang lebeti realita official TikTok kong langkong de Pak Dayat atau juga nekasi ampuna pocampo Hengki saya ang lebeti YouTube atau juga realita TikTok tetap arang sarang pakemat tuh berdepuk Yuyun sarang Kak Afid. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Belu sangat komasitung realita FM ragam hiburan dan informasi laki kancai sarang Bu Kera Tengki ang lebeti program spesial Kak Dinto khusus yare mangken lembar sekaping 10 bulan Juli 2006 lekor asarang Pakematu Yayasan Pakematu Bu Yuyun Kak Afid ngereng matros ngengi cecer beun mungkin ki bede karena bekto neka kele ampon serking sekonik ngisi ir tinggi nek ampon asi ir Kak Hafid. Eki Bu Kera, Bu Yuyun bede pesantren saya tero nambah ilmu bebe sama turu Kak Dinto. Salah satu Kak Dinto selain tebete iki pondok bede pakong riberin Kak Dinto. Jarang bulan puasa ta iki. Dadi namung dukale papangkian dan gula ngutus Mas Safi'i kanggo ya pareng
cecer beun bab pengajaran bahasa Madura. Banyak saya ke muskel namung otaman guru bukera tadi. Nang pakai matu Kak Dinto kan beda pelatihan atau workshop tadi. Okay. Guru Kak Dinto ki beda segi kita ngegeli bab ejaan. Saya paling cek poket beda segi tak paham bab carakan Madura. Nah, carakan Madura. Khususnya nang aplikasi. Aplikasi ini kan beda 4 aplikasi Bu Yun ki. Beda Palawa, beda Hana Caraka, Javanis, beda Potrekoning. Nah, keng kula nalek teh ki se fon Potrekoning ni se lebur ende bukera. Akatia Lebur naratina arana. Gempang emaus. Gempang maus. Saya Potrekoning tak terlalu tebel gitu ya. Mana bi se Palawa Kak Desa anu juga bagus redin juga Palawa namung gunakake guru Kak Desa kudu oning dimin desara. Desara. Mana bi ta oning desara hasil Kak Desa kan kudu mau dimin. Ki banyak kali ro ngak nika. Mana bi aku nakake Potrekoning Kak Desa. Misalnya guru Kak Desa tak pate papa namung micek senika atedel senika nika aplikasi tak poron berarti salah. Nika mana tak poron berarti salah. Hasil penelitian bukera ki banyak guru tak ngegeli carana nembeng. Namun nembeng los kasmaran. Pucung. Paling gampang. Niki ki banyak sih tak bisa nembeng. Ing hale Kak Dinto tembeng Kak Dinto pembelajaran saya sangat ekeleburi biasa Kak Dinto. Selain tembeng tahu ya, carakan tembeng pidato bahasa Madura. Kak Dinto kudu bisa bidaki antara ceramah, tausiah, pidato, khotbah. Gimana bi dilombakan Kak Dinto iya tuh tenggi ke Sorbeja. Cek sampai Kak Dinto maybe sareng ceramah agama atau tausiah. Sebab tema-temana Kak Dinto bida. Nah, pas cara ngobesane onde kebesa. Niki punya si abesa ka Arab TV, Kabel TV lagi. Se biasanya guna kide orang lain. Orang lain guna Kabel TV. Dan kalau kita ada insyaallah kemarin. Panika juga Mbak Fit, atunging. Sebiasa nika atunging nika estona pon mbok lambekna juga pon elampaki minimal dek nak kan ada potrana bekto karsa matedung asa. Lah samangken nika tak bisa. Guru nika juga kakurangan referensi. Referensi tema Pak Fit. Tema. Kali seloco Kak Dinto menabi atungin kan enje iya. Otomatis stand up comedy tadi. Con locon. Nah. Nika bahasa enje iya Kak Dinto. Menabi engki punten tak loco Bu kira. Engki aku tuh enje iya saya loco Kak Dinto. Nika Parlo, tengki serabi saos, komunitas sebeda Madura ngireng, manabi visina ka angkui malangkeng tor makoko bahasa Madura budaya seni, tak pernah ngireng. Ya tore Kak Dinto. Di Pakematu tak diem tadi Buyun. Beluk personil Kak Dinto. Tetap senyap. Satejana ampun ngagungi kompetensi bengseben. Di mana bi bab nikah ya raki kan nikah. Ki mana bi bisa cek kun namung WA malol. Aja habis ke sebul haja. Langkong sampurna. Langkong sampurna. Nya ondo ana Kak Desa nang bulan datang mi pala. Kalau ngunceng Bu Kera. Jadi komunitas kamu lagi KKG apa MGMP bede 30 orang ngunceng. Pakematu 2 narsuma soraten Kak. Ketua baik-baik kan Kak Dinto. Aku nilati nih. Tamabi. Sepenting aing. Nah, ki mun tade nyari aki. Pesena abah mak mun tade nyari aki jan bah mak meureun. Ki, dadi teka efisiensi Pakun melestarikan bahasa Madura Kak Dinto. Tak coba pas bede pole anu Pukera. Selain Kak Dinto sastra tadi. Sastra lama, sastra anyar, sastra kona, Kak Dinto sebek malarat abidaki bab lalongit. Tompon lalongit niki banyak. Dan kula metek ke berebesan tadi. Agentong tapi tak atale. Benihun perak beneng parepesan bede laguna. Agentong tak atale tadi. Bede ento. Iya mun atani atana.
iya mon adegeng lho pakun Pakun adegeng. adegeng. Kor degeng tak tekor. Oh. Gitu ti. Kerah kan Nah, pokoknya cak model mon tak modal. Masa. Beda boleh. akate paribasan juga sama kan akaton asah guna aki sarang bengas sepo sia alam pa aki misalnya napa nyon Beburukan. paraben nyon paraben paraben. nggak desa Engke, kasa engke. Engke banyak. katon asah nggak nih kan neng daerah-daerah se alam pa aki pon sakoni nggak nih kan nyaring mana nangina. be kota ampun tak Tak ada. Arah becelen. becelen Dan gula keduan manuk keng tedek korong. korongan Ya ibarat yang bini nih ke Dereng korong. gini engke. Kota bede tamenan tedek pot. Tadi pote. Jadi kaum Hawa nih kayak gue gawe mentamenan bukan tamenan. Ini kan parlampeng. Parlampeng. Ini kan Mana kudu. bireng kota tepangki sareng ning kota kita ada estona ka ento. Tapi Ada. mana bireng kota tepangki sareng reng luar. Insyaallah ki Jadi bede ki cekak, tombu ki cekak. parlampeng kantos kapar semun tar kadang Bu Kera. Jadi ini kan kudu paham tangki. Gimana bi tak pada mah kok tak paham. Leres. Jadi reng kota tepangki sareng desa sejek konana apa maksud teruang? Maksudnya Karena parlampeng gitu. tak pernah ngiding cek pun neng TikTok kan apa sih pak Ustad apa sih musleh Mosleh. Aduh Bu. sumenep kak disa mak banyak cak matur nasi tak ngerti ya tak ngerti jawana Banyak. kulit tak pernah oning kak disa cuman saya anu Engki, jarang Oke, maksud- mana bisa menep kan banyak besaka keratonan tadi. Engki ki pakun anu yang kui. gitu. Engki. Ini kah? Kula ku juga Pak Fit nang ibu dejena kak desa apareng pelatihan kak angkui cara alamar kantos ngakungi potra. Bisa Bukukan. engki. Bukukan gitu. Atu panel juga bisa. Engki bukukan. Dari panantan anu dek no. Engki. Pareng nepakon Bang saya Bang kangkui akor sareng bidang Supaya kompetensi. tak elang ada saiki. Iki tak kalep juga Bu Yun Bu Herade cekan pakematu se bede itu lembang sebeng tadi dari sebede kepeto Kak Dinto. Oke. Malah manter berkat umur juga. Amin. Insyaallah. Kalep Amin, juga amin, de amin, amin. setejen ustad sebede pesantren seki koko alam pagi bersama ture narjemah tab kitab Kak Dinto sareng alam pagi terjemah Al-Qur'an apa sama ture Kak Dinto malar manter juga bisa alam pagi kelebihan saya tadi Paling sebab nasihat paling koko Kak Dinto benteng ya wanano pemertahanan basa Kak Dinto bede pesantren Bu Ger. pesantren. Di koko pesantren Kak Dinto. Maske bede sampai 10 besa bahasa Mandarin, Inggris, Arab. Biasan basa matur Kak Dinto ki ekunaki. Tetap itu. Makanya sekolahan-sekolahan negeri bede senapa areh khusus berbahasa Madura misalnya. Sama tuh. Iki minimal neng perpustakaan paringi nyamah bersama tuh Kak Dinto. Ki pun apa pahlawan mature Kak Dinto. Betul. Coba nih luar negeri setuju menyamah Kak Dinto. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Engki Kak Dinto bekto Pak Hafid mungkin bergeser. Ki korang. Oh ki orang ki ngereng. Bede cap ucapan anu. Nikaten gula ngegeli tadi. Oning dari Badrajid Dimin. Jidel Hulu nih. Jidel gulu. Pernah miarsaki Bu Kera? Burus mangken merah nih Kak. Jidel Hulu nikah gerisun konah dari kaju Dari lancur. kaju. Mun mbak nang ngocak Jidel Hulu are pada so ihdinas siratal mustaqim jo. Berjalanlah ke jalan yang lurus. Jadi mun orang kewecap ucapan akan terjidel Hulu re tatengkana bagus. Tak lecehkeun jujur tak berkelok-kelok Amanah. Dijawab-jawaban jidel Hulu. Ya, jidel gulu. Mana bisa kona Kak Dinto ki seken. Ki seken engki. Makanya matos kelangkong de realita Kak Dinto merefresh tangki dan modeten salah Kak Dinto sebeng sepopon banyak tade. Jadi dan modeten nih Kak kudu Ngageli terus juga bahasa nang TikTok Facebook tawon apa bersama tuh. Selesai. Makin beda akritik dia kritiknya tanda-tanda Kak Dinto kunaki kelebihan saya. Mana bi tak ngageli engki
bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Kan Ebit. Maksudnya suratannya koreng seoni. Koreng seoni. Gila. Saya paham. paham. Kong langkong guru Tor juga saya nang ebidanga. Ebidanga. Iki leres beda bidang. Iki. Terkadang mana bikun pon apa Kak Desa oning sakoni pasti palanceng. Gini ka se namong tak wedeng ebidanga ada pengertian no iki leres. Dan gula Pukhera pernah muka kursus pesemetur Pukyun. Sarang Pak Dadang dimin. Apa dia anu? Cakanca. Flyer. Saya daftar seto. Ya Allah. Reng job. Justru orang luar Madura saya kumat teh tangki dia bahasa Madura. Sebab arben bahasa Madura. Cek saking bede prodi S1 bahasa Madura, S2 bahasa Madura, paju kursusnya. Nilai jualnya betul. Ki pole juga nande perusahaan-perusahaan saya bede mekasen atau instansi mana biar di banner gak bisa iki cek ngalakna bagi saoningah dene sebab tolesen gak dinto nang pengecapan saos salah namung penulisanna artine kelero Pukhera engki waktu nembe caping pada capengan ika parlo kerempet kebenyaan nama boleh semangken thank you Kyun akadi nang WA kan engki kan itu banyak saya korang tepak ngengingi serat tetih akadi tetih ya cuko mana di aksara penutup H nika tak ada begitu tak mabi dialek seolah-olah muncul kan itu secara auditoris muncul parau kita dah hana parau bakun seratnya bakun parau di pedomna ke ejen 2011 kan bisa kan itu para guru Pak Sera Pak Dayat niki Pak Dayat oning dan gula Pak Dayat MIA Malus Soleh anika telanakeun kitimin manabi tak kalep nang anu tadi kerjasama cung-rocung nang praktikum tadi. Oh, asarangan apa kali tau pada ya. Thank you motor sekelangkong saya ke donakun ara nekat sorotan bayi bak tono cek. Aris Burhanto nih apa sih? Oh, Pak Haris. Pak Haris yang ki motor sekelangkong. Kalian tahu insyaallah ngengingi program Pak Kematu, insyaallah terus thank you berkelanjutan. Jadi panjenengan deki tetap orang sarang nang yayasan Pak Kematu kalian tahu ngengingi besa juga nan budoje, thank you. Sastra juga, timungku panjenengan se kumat teh dek besa Madura cek Pak Elang. Ngereng Sementara sakit simin yang ingin apa iki pamulaan yang ingin. Sementara sekadito Pukhera de setujen pamirsa tangki matos kelangkong kaghe telepon ajunan setuju kangkui miarsa aki Bapak Kematu nang Realita FM beluk sanga komasetong tangki. Semakin live streaming tangki. Live streaming juga Realita official TikTok atau juga YouTube. Eki manabi beda pamator sekorang sontuk, sekorang parjuga nyuwun sepora tangki ka kantor ngibatuk beburuna eja-oja. Sekadinto pamator manabi beda sekorang sontuk pangabruna selangkong raja. Masyaallah. Idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki matur selangkong ka ator de Pukyuyun, ajukeun ka Afid, sakadi maya remangken ampun estoh tangki arang sareng nang bluk sanga komasitong. Insyaallah pangki pole dalam keadaan saya lebih sehat, lebih gembira pole, lebih semangat. Kaangkui tetap memaju Pak Kematu kan bersama Madura, kong langkong bersama Madura. Pukhera nyon pamiten motor selangkong desa tejena. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.